Pa evo ovako smatram da će ITF Taekwondo postati dio sport takoga, to sam gotovo siguran, i da će to dati novi polet u razvoju, jer da će nacionalni olimpijski odbori i ministarstva sporta, kulture, kako je organizirano, morati investirati određena sredstva u ITF Taekwondo, tako da će on doživjeti svoj veći proces. Ali isto tako smatram da će ITF Taekwondo sam ili zajedno sa nekim drugima morati razviti svoj profesionalni oblik. Naime, ono sve što mi danas gledamo na televiziji, koji su atraktivni sportovi, koji se prate, tenis, nogomet, automobilizam, košarka, sve su tu profesionalni sportovi. Niko više ne gleda amaterske sportove na televiziji. Dakle, Taekwondo sam ili u zajednici s drugima mora stvoriti svoj profesionalni oblik i taj profesionalni oblik će biti najpoznatiji u svijetu. A djeca, amateri, oni će vježbati ovaj klasičan ITF. Da, nekoliko puta sam ga čitao, mislim da je dosta demokratski, da ima mjesta za različita mišljenja i za različite sportove. Nije onaj sektaški da drži samo jednu liniju, a da drugima ne omogućava i mislim da mu to stvara jedna širina pogleda. Kad god mi neko da takve počasti, onda se intenzivno osjećam stari. Jer obično se onima koji odlaze stari daju počasti, a ja tako sebe ne doživljavam. Onda ja sve te počasti pokušavam ili izbjeći ili ih staviti u stranu, jer to samo onda me prisilje da se osvrnem prema natrag. I kad se osvrnem prema natrag, onda zaista vidim da sam preko 40 godina u ovom sportu, onda vidim da godine idu, a to svakako nije ugodno, ali šta se može. Velika volja. Cijeli borilački sport se nalazi ovdje. Da li imate jake ili slabe noge, da li imate kratke ili dugačke noge, da li ste jaki ili slabi, je nebitno. Ako ste jaki u glavi, ako imate čvrstu volju i jasan cilj što želite postići, onda ćete uspjeti i u borilačkom sportu i svugdje u životu. Dakle, nema tri karakteristike, samo jedna, treba biti jak u glavi.